o la pamaina, me se fue de papado la tuvo la taupapa, tan sua ni par. Ya manuea. Atala fatul tato tunu o lo lalam papa awi vai ngai fio lalangi lom fayon mai mo lungal tato wala atal TV TALA'LASI malete o tala ave ile nei vai ngale aso. Alumaya onisine yo tala ise vai ngafo ina yaile tala lo ina o le mauta mo fale enga ile maketi fo ifunga lei. E leto e tau popole le atunu fai whaatau i se fale enga e anga iai mo se tau mafutanga mamalolonga mai le pisi o tiute mawhaiva o aso taitasi. Wa o lea wa mai a fausia le food court. Pole no fuanga olo iei fale enga ese mo se tau singa i aso taitasi. E iwa fale enga i tono le maota e tusalo na tau ma le tasi le miliona ta la se lau ono sfultasi afe ma le valu sfulima ta la iwa sfulima sene. Na ta uale minstal mtanga renga o tau yo lawe whaafuasei le fionga lau tafi fio Purcell. Ele ima natu le malo e te whaia se maota whaapea mo fale enga o nau whaafi tau li sa tula i mai mua e ala ile polo kawa la vaise i tulou. Be ta ili nau ta inga lava le malo awane ito ilalo i whaafi tau li a e tau mawhaia fo ia inisi o awala o lo mawhaia na maua. E lua kon karate safia ngai mani ngā luenga o le kon karate le Schwalker Design and Building Limited, Malitinai Corden and Associates. O le whawhetai ale malo mo isi company e tusai o le ngā luenga e le whaititia. Ai o le naunau ta inga o le malo i ati na e o tātou tangata e ala i pisinisi e peifoi o i lātou o lo o whaamanuieina e ala i lātou whale ainga lea wa mai a fausia i ta tono le nei mauta. O la pamaina, me se fue de papado la tuvo la taupapa, tan sua ni par. Ya manuea.